Ano jatend piny Kenya William Ruto kone jok mageto thulo ko sirikande ni oparo murem ni mar onge thuolo kata matin mar thulo sirikal mare e tok chik. Ruto nonyonore ni sirikal biro kawo okang' mager ne jok matemo wang'o tesend obila kata donjore kod arita kwe mar piny ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Tem kitho mondine jomoheri ataro mar biuro ira un moganguru mapek to unu yuduyeyo. Tunaelewana? Wajaribu. Siasa mar loko telo koro medo mako mach pachoka eka jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne joma temo thulo sirikande ni biro neno gima ne pundo ne burubala. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Ruto mane oloso dagoreti e kinde sidho gedo mag ute manengo gi ogonyore okone jok maparo ni loch mare nyalo rumo kapok jochope yiero maduong' ma 2027 ne oparo modeko kendo moleo ni mar siasa mag athuye e kendo sundo ganda kata dho udi e kaka yoro lochore sirikal e gi tok pacho ok ne nyalre. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo, ati wapange maandamano, ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui. Wajaribu. Ala, hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni inchi ya demokrasia. Jatend piny mane loso mager kajal momuonya pilo chiko okone japiny rowere e kata jasiasa manyalo wang'o tesend obila e kata monjo obila en janjore makoch manyaka to koro toka nyuogo e kendo kol oko kamineme. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria wafikirie tena, because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika, enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Kaniotene kod ja od bura malang'ata Felix Oduor kod Beatrice Elachi jatend piny omunono gimomiyo sirikande ema iguro gur pien e kendo pong' kod liet mathoth mopogore kod jotend piny mamoko mosekalo e kaka Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Na mtu asini unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya, vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya, vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya, na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta, na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki, na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea, mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar duond bura